Kvanta ga, burasi moji! Kdo bo zmagal mi? Majke mi danes beremo zvolavca, idemo! Čaki Mafi, ne bi tok siguran, brat moj, folk bo ocenil, ali bo zmagal, le, chill, brat moj, čaki, počas, brat. Treba like! Treba like! Ja sam Nuni, svi me znate, vaše čerke i mame me prate. On me TV kao operator, razgovor sa ženama u kasne sate. Neke mrze mi, mene blate, ljubomora je bolest od koji mnogi pate. Treba like! Jednog dana nosit ćemo djela i kravate. Samo letimo ko Jastrebovi jako, uzet ćemo cijeli Balkan polako. Svaki drugi sada htio bi ovako, no ne bi bio svako da je Nuni biti lako. Nek me krunu, ja uvijek bit ću jaki kad me pljunu. Idemo, Troll Gang! Srčke u chat, baby! Ujebim vas u usta. A biraj mojo ženo, ali Troll Gang himno da spustim. Povejte mi u chat. Treba like! Spitate da sam klicu policija. Njega žena tebe, samo ne čistnač. Ok, pošteno, majke mile, iskreno pošteno. Gremo, momci, vsi, največji Troll Gang, brat moj, neka grani Troll Gang v chat za himno. Hvala lepa, mam vas srd. Ajmo! Troll Gang. That's what I like. To je to, moj.
Moj najlepši gang na svetu, brat. Luske moje najlepše. Temu se reče bolanija. Momci, gremo like za to! Ena, dva. A se slišimo, troll gang? Ali se? Slišimo, burazi moji najlepši. Če me slišite, momci napišite, Pero, slišimo te v chat. Res, končno, morate napisati, Pero, slišimo te, pač samo odgovorite mi na vprašanje. A me slišite? Ja, Pero, slišimo te, da vem, če delam Mike. Burazi moji, ali pa Green Team, dajte mi čajčka v chat, prosim, mega čajčka. Lepo prosim, momci. Kdo je spreman? Zrad stream, burazi moji, what's up, papen? Produkcija, ala prosim, kamero prožgete, lepo prosim, čaka, folk, če lahko sem kamera, da se prožge, buraz, mislim, to ne bilo bad. Eno kamero, da se prožge, malo kamero, lepo prosim, produkcija, please, sem to mi nalete, please. Dobro jutro, folk, kje ste? Kama, troll gang, what's happening? Kako ste, burazi moji, a ste dober, a se imate fajn, a imate čajčke, a imate Red Bulle, a imate kokice, buraz moj, ker danes izberemo mim zmagovalca, baby, izberemo kdo dobi miško, mene ful zanima, nisem sploh gledal mimov, vem da jih imamo, čakaj, jaz sem neki na pamet napišel danes na Snapchat, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok, imam prav, 19 mimov, 19 mim zmagovalcev. Preden začnemo, moram pozdraviti top 5 naših motherfuckerov, dobro veste kdo so. Number 1 Technoland, number 2 Kopitar, number 3 Bumblebee Jan, number 4 Klemen Čančar in number 5 Z-Place. Poz, burazi moji, kod ga, vozem popi. Momci, 300 lajkov, svaka čast, nismo ni začeli. Še marčilo vam dam, momci. Let's go, baby. Kje si Klipzi, kje si Jasko, kje si Not Allen, kje si Aichi, kje si Cobal. Cobal, znal bi po zmagovalcu enega Paveliča te zgazim, brat moj, da nisem na tvojem YouTube kanalu, da te gazim še na mojemu tle na streamu. Kje si Deliču, kvama, kje si Aichi, kje si Patricija, kje si Candy 13Z. Candy, don sem gledal, ti si top 4, brat moj, čestitam. Kje si Mr. Jaka, troll gang, brat moj, kod ga. Kje si Kranjska panda, kje si Ančka S, kje si Savinčan, buraz, kvama, kje si Kim Jezeršek, kje si King Muffin, kje ste troll gang. Kje si Lil Skr, kvama Green Team, buraz moj, kako ste, evo ga, Red Bull se odpira, vidim, da ste da Red Bull. Kje si Ančka S, pozdrav za vse punce, ki gledate, what's poppin', hvala za 300 lajkov, hvala za subscribe, zakaj se mi ni tle subscribe prikazal, čakaj mal, zakaj se mi pa tle ni subscribe pokazal, a se kdo subscribe-o, a ne? Čakaj, da vem, zakaj mi ne pokaže subscribe-a, čakaj, da gasnem pa prežgem. Ko mi se da Red Bull, majke. Kje si Telejo Sužan, kje si Jure Vidmar, kje si Luka Makovec, kje si OMG Gaming, kvama, brat moj zeleni. Kje si Klipzi Official, kvama, brat moj zeleni. Kje si Tela, si spreman, da gremo malo Pummel Partija, potem, ko izberemo zmagovalca. Kje si Sara Juhard, kje si Nik Gorjanc, kvama Nik Gorjanc, si mi dober, buraz moj. Uspapen, kje si Anonymous, kje si Slo Victory, kje si Hawaii Gaming, kje si Aljaš, kje si Alex, kje si Rok Skvorc, kje si Alex Urh,
Kje si Rojko? Kva ima Rojko? Kva dogaja, buraz? What's the poppin'? Ok, Troll Gang, jaz bi kar šel na stvar. Šel bi pogledat, kdo je zmagovalec tega meme contesta, da končamo s tem, da podelimo prvi giveaway, prvo miško, brat moj, zanima me prvo miško. Drugi giveaway je v nedeljo, kaj je GTA serija, znači v nedeljo, kaj je GTA serija, je drugi giveaway, burazi moji. To je to. Včeraj se je odsevanje mimo ustavilo, ne, ni se ustavilo, končal se je prej stream, danes se nadaljuje, danes v bistvu imamo že zmagovalce, vse tle jih imam, lejte, da vam pokažem. Tukaj imamo vse zmagovalce, najjačih 19 mimov, mislil sem jih vzeti najjačih 10, ampak je bilo ful velik jakih in sem rekel, škva, vzeli bomo 19 sem jih izbral, te so mi bili res hudi in bomo zdaj izbrali bomo v bistvu enega najslabšega. A se strinjate za ta postopek? Znači, izberemo enega najslabšega od teh 19 in pol 2 na 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 2. 2 versus 2 versus 2, v bistvu da naredimo uno, ko se reče una. A veš uno, pol un zmagovalec gre dol, pa un z unim, pa un z unim, pa grand finale. Kaj pravite? A ste za, da naredimo tako tekmovanje? To bo tako zanimivo izpadlo. Matic, Zdolšek, kva ima, brat moj, Green Team grmi. Ko si, brat moj, ko si? Ste dober, Troll Gang. Kje si Janej Horvat, kje si Martin, kje si Player Slo, kje si Luka, Zafran, kje si Alex, 1, 2, 3. Kva ima. A je možno, da nas gre enkrat 8 playerjev pri Pummel Partiju? Ne, ni možno, zaradi tega, ker Pummel Party je vse narejen za 8 igralcev, ampak full iger ti ugasne, pa ni toliko zanimivo. 4 je najbolj zanimivo, ker dejansko je uno, vse igre lahko igraš, pa še uno, taktično je lahko 100krat bolj vse izveden. Kje si Peter Wolf? Kva ima Peter Wolf? Vse papirimo boj. Izločanje bi šel. Jaz mislim, da je tako najbolj, pa še najbolj fair je. Pa še najbolj lahko v bistvu vi ocenite, nekako lažje ocenite, tam je boljši mimo tega, a veš kaj mislim? In itak na koncu je najjači mim, na koncu, a veš kaj mislim? Če vam je od 18 mimov en najjači, v večini en najjači, bo itak on zmagal, razumeš, kogarkoli obrnete. Tako da, zdaj bi jaz tako začel. Znači, vse mime pregledamo na hiter, še enkrat, in vse mime pregledamo na hiter in pol damo vote in izžrebamo, fuknemo vam link in pol date že, by the way, 330 lajkov, hvala sem, ker ste stisnili like, imam vesele Troll Gang, hvala vam, gremo like, če še niste, razvalite. Ma nima veze, tu če pali report, se nima veze. To bo itak traja zdaj, dokler je koronavirus. Kje si slovensko budalo, ko ima buraz moj, vas papirmo boj. Zakaj pa ne, sej mime lahko gledam, to ni nič strašnega. Lahko mod pogledam vse mime. Mi nič ne kršimo. Nobenega pravilnika ne kršimo na YouTube. Ko ima slovensko budalo, kje si Iči? Si mi dober, kje si Elektro Šinkovec? Pozdravljen Elektro Šinkovec. V glavnem, gremo pogledat vse zmagovalce. Znači, ko ne umete vi škurac, to smo videli. Kje smo mi ostali? Nekje smo ostali. Ok, to je prvi mim. Zapomnite si mime, momci. Dobro si zapomnite mime. To je Alex 19421. Aljo, to smo videli. Denis, Per dobi donacijo i kao zmanjša na 0. Ok, to smo videli. Dr. Slo. Kaj je že to? Aha, ok, cool. Tega smo videli, ok, gremo naprej, to je Dr. Slo. Ok, Fini je censored, kaj se zderem. In pa sponsored kao, ok, cool. Pol imamo tega, Pero, kaj hoče reči en giveaway, kao ko te pogleda Ani. To je od IMT 539 Deluxe. V primeru, če dobite koronavirus, ni konc sveta. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ok, naprej. Pizda, vsi mimi so meni so vsi mimi zanačeni. Vsi mimi so mi zanačeni, majke mi. Pero, ko je zbiral, bo prav komentarje, ali štev donacije, majke mi, ne ve kaj bi prvo, bi komentarje o donacije, ok, to je to. To je naprej, to je Miki77. Pomo Muffina, Troll Gang in slovenski YouTube community, kako gazimo. Ok, pa gremo naprej, pa ne delič. Jo, folk, danes ne bo streamam.
imam par stvari za rešiti, malo me glavo boli. Okay. Pa kje ste, burazi moji? Danes ne bo streama, imam neke družinske opravke, grem nekam s punco. Pa kje si Pixel? Daj ga čajčka. Gremo like, malci, let's go, gremo do 400 lajkov na brzaka. Ok, to je bil nek delič, to je Papak. Troll Gang Top 500 Girls, to je Papak. Manca, noben ne pozna primka. Ker na Manca noben ne pozna primka. AK Plovoki, Asper X, Celine Dion, kao AK Magret za srčko četu, pa Aleša Kocberg, ker Kocberg, reče Kocbek, Aleša se piše. Ne, žal od punce, AK Bruhica. Ok, to je to, pa imamo Pizza Time, donacija $5 per peretu, a postati Green Team, kao ful težko odločitev. Ok, to je Pizza Time. Pol je Rok Cobal, Pero pokliče vse, da gremo igrat in potem reče, BRB sem 5 minut, da pojem. Mi katerega čakamo. Dejansko sem zmenjen z eno ekipo ob 10 po streamu, da grem nekaj igrat, eno igrco. A vem vnaprej, da moram iti jest, kar je logično, po streamu moram iti jest, lačen sem, brat moj, po streamu, razumeš, za Švica šel v ono. In dejansko jih bom dejansko tako zajebo na isto foro, fuck my life. Slovensko budalo, skozi kad prideš, se dvigne mi temperatura, na to še kašanje, težave z dihanjem, zamašen nos, bolečine v telesu, a.k.a. korona joke, to je to, Spider-Man, moja žena 8. marec, mama hotel 25. marec, boxing match 10. 5. Minecraft v torek, se pravi, to je to v bistvu, kako v bistvu prelagam vse datume, noben od teh datumov ni prišel. Fak stari, kad pomisliš, je dosti fucked up, majke mi. Ampak nisem jaz kriv, majke mi, nisem kriv, presežem. Jaz zmer, kar kje organiziram, naredim uno. Držim se organizacije, sem pol zmer. Ok, da ne bom izpadel, Pero prelaga krivdo na druge, ampak dejansko so drugi krivi. Majke mi za mojo ženo komad, spomnite se, verjetno ste vsi bili un dan na streamu, majke mi. Znači, bili smo zmeni, jaz tim pile, bili smo zmeni, Pero, pejte ti pa pile, prežgite stream, to je to, ekipa v ozadju, objav video in pa smo dobili klic na live-u, majke mi, fok je mislil, da smo zbullshitali to. Dobili smo klic, jebi ga, prepočasje, rendering itd. Zdaj sem me čakal za World War Z in ko sem prišel, je Pero rekel, FK za 20 minut. Gremo like! Brat, no. Ok, pa imamo Svat X Raptor, imamo Ome ali Goals Friendly, ko Pero nekaj videlo na streamu, to se bo danes zgodilo po... To se bo danes zgodilo po zdaj itak imamo content, znači izberemo zmagovalca, kdo bo dobil najjačo gaming miško, Logitech, pa še kaj najjači del, wireless. Hotel sem pokazati mojo miško, ampak moja miška je pač vklopljena. Čekaj, da vem, koliko imam procentov baterije. Vklopil sem jo 1 uro nazaj. Ne me je, le to, 100% je baterija, ne me jebat. Znači bolano, znači wireless miško. Filam jo enkrat na, presežem najjača miška ever. Filam jo enkrat na 4 dni, presežem, pač tako, full malo troši baterije, a full se hitro nafila. In wireless dela bolj kot s kablom, tako, real talk. V glavnem, fuck, pozabite. Pero Martić brez Troll Gang mamice 12.000 gledov, Pero Martić Troll Gang mamico 557.000 gledov, znači Troll Gang mamica je moje skrivno orožje za gledanost. Adriana Prica, zabavam se, ne, ok, ostav. Pomo TL-ja, se spomnite, Wide neka, tukaj je pozdaj, pa... Da note misle, da to Photoshop, veš, ne smo dejansko tako vrat, majke. Če ga zabijem, sem začne pa oboleti. Prej sem bil še debelejši, tle sem bil še debelejši. Malo sem shujšel, čeprav zdaj od karanteni sem spet malo zredil. Jaz sem se zredil, a ne? Fuck, Franko Bajc, tema. In pa imamo Toxic Bot, Pero donira pile 100 evrov, pile donira Pero tudi 100 evrov nazaj. Maja, joke to je. Dejansko je bilo uno. A je bilo moje darilo, joke to you. Ok, presežem. Jaz osebno ne bi mogel teh 19 mimov enega reči slabše, boljše, zaradi tega ste vitle, momci. Zaradi tega vesel sem, da ste vitle. Da pozdravim še vse, ker še nisem, kje si Mr. Jaka, kje si Sublime, kako si buraz moja, sem še kaj ne pozabil, kje si Korps, ko dogaja buraz moj, zmotam, brat moj, izmotan, da si dober. V glavnem, zdaj sem pozdravil vse, kje si Lil Skr, vse Green Teame sem pozdravil. V glavnem,
To je to, Trollgang, by the way, 321 lajkov. Gremo, momci, vsi stisnite like, novi, ki ste prišli, gremo na hitro do 500 lajkov. Vsi novi, hvala vam za vsak klik, ki ste ga dali, let's go, baby. Sekundo cajt vam vzame en klik na hitrco, gremo do 500 na hitro. Nič, tako da, kje si Foxy, leader of the motherfucking great team? Kje je Imo, ja? Ok, I'll stop. Ok, preveč sem nahajpan. V glavnem, Trollgang, enega morate izločiti. Dober, evo, še takole bom naredil, čakaj, lahko pogled, izredno velike ikone. Dober si pogledajte, poglejte si zdaj to. Dober si pogledajte, čakaj, takole bomo naredili. Evo ga, dober si pogledajte, vse mime. Dober si pogledajte, vse smo pregledali, zdaj si dober pregledajte imena. Ker zdaj bomo enega izločili. Dal bomo vote vsa imena in ki bo največ imel glasov, ki bo imel največ glasov, ga brišemo ven. Je zgubil. Ok? Ne pisati nič, prosim, ne pisati nič. Kdo ima najslabši mim, ne tega pisati, prosim. Kako sem glup, sem tle. Ne tega pisati, kdo ima najslabši mim, prosim. Prosim, ne pisati, kdo ima najslabši mim, sam votite, ker vas bo moral time-outati, ker ne mi tako pregovarjati pol folk, ker pol v bistvu, to zdaj zbirate, kdo ima najslabši mim, ok? Ne najboljši, najslabši. Zdaj grem jaz na stropul. To je uno, najslabši mim, zdaj kjer je najslabši mim od teh? Kjer je Kjer je najslabši mim, ok, zdaj bomo dali imena. Se pravi, imamo Alex 1941, pa imamo pa Aljo M, pa imamo pa Denis 16, pa imamo pa Dr. Slo, pa imamo pa Fini, pa imamo pa IMT 5-3. Čak se malo gagi, sekunda, bura z moj. 5-3-9 D Luxe. Ej, dej, momci, ne pisati, koga votati, prosim, ne biti smešni. Gagi, hvala ti, brat, po izdracijo. Za cel stream, kje imaš Red Bull, brat, evo Red Bulla, tle, Red Bull je vsak dan sprema na zdravje. Na zdravje za vse, Trollgang. Ok, gremo naprej, pol je Lil SX, Lil 6D. Pol je pa Miki 77. Raj spamite GTA v chat, raj spamite GTA. Raj vidim, da spamate GTA. Pol je Muffin. Pol je Nick Delic. Pol je Papak. Pol je Pizza Time. Pol je Rok Cobal. Pol je Slovensko budalo. Pol je Spider-Man. Pol je Swat X Raptor. Kje si kopi, bura zvoj? Koma kopi, pol je Tadej 5-8. Pol je TL. In zaden Toxic Bot. Ok. Ok. To so vsi. Ok, to je to. Create pool. Ok, to je to. Ok. Share. URL. To je to. Pejte glasovat. Vsi. Pejte glasovat. It's time. Momci, vsi vrste svoj glas. Kjer je najslabši. Pejte gor na link. Nujno morate iti gor na link in oddati svoj glas. Nujno gor na link in oddati svoj glas. Evo, tlele vam bom pokazal še enkrat mime, da si pogledate, še enkrat gremo čez za ta cajt. Vsi pejte na link, ki sem vam poslal in oddajte svoj glas. Ali pa napišete strav.pol.me/,
19912386 od zgori v ta. Jaz ne bom še nič gledal, nobene rezultate. Pejte glasovat, pejte glasovat, pejte glasovat, pejte glasovat, pejte glasovat. Pejte glasovat, pejte glasovat. Čakaj, kaj zdaj srabam? Aha, mime rabam pokazati. V glavnem, Alex, vete, poznate zdaj vse mime, tle imate vse mime. Tle imate vse mime. Tlele imate vse mime. Tlele imate vse mime. Od vsakega imena. Poglejte si dobro, vete, pregledali smo vse mime skupaj. Pejte vsi gor, vršite glas, pomemben je vsak glas. Ful me zanima, kdo je najslabši. Ne mi nič pisati. Ne mi nič pisati, majke mi, ker bom... Ne pisati, ker bom sem Green Team vklopil, majke mi v chatu. Ne nič pisati, koga ste glasovali. Nič ne pisati, koga ste glasovali. Ok. A smo že? Ne dela link, kako ne dela link? Ite da dela link. Klika na link. A dela link? Čakaj, da vklopam, da sem Green Team lahko piše. Ka folk. Če bi jaz znal, ko se to naredi. Ok, ne, se znam po moje. I think I know. I think I know. I think I motherfucking know. Ok. Ne pisati Green Team, za koga ste glasovali. Ne pisati, za koga ste glasovali. Moral sem ugasniti, da ne bo folk navijal. Ne sme folk navijati. Ja, ite da dela, samo Green Team lahko piše. Ne pisati nič o votanju, lepo prosim Green Team. Ker ne morem drugače nikako restriktati, ker folk piše pol, za koga navija ovo ono. In tega ne smem, ker ni fair. Znači, ne smete se pripričevati. Znači, samo morate pošteni biti, to je to. Ok. Znači, kaj bomo zdaj? Kako je smešno, sem Green Team v chatu. Šele zdaj vidiš dejansko, koliko je Green Teamov, majke mi. Strašno presežo. Kje si Nastja Gorjanc? Vidiš, ne bi te ne videl zdaj, da ne bi vklopil Green Team, majke mi. Kje si Azra? Kva mazrice? Ej, to bila večkrat malo Green Team sem imel, majke mi. Koliko je zelenih? Kje si Jasko? Kva ma Jasko? Ne moram verjeti, koliko sem jih spregledal. Gremo like! Ej, v glavnem, to je to. Rezultate, pogledamo. Ej, še malo pa bo moral... A je kakšna opcija, da te začetne Green Teame, ker že to je ful veliko komentarjev, majke mi, da začetne Green Teame kao še ukinaš, kao samo na 2 meseca plus, zeban se, jako je, majke mi, je jako, presežem, to je bolano, Green Team pa še zmer težko slediš chatu, majke mi, presežem, Perno gor to je iskreno si kle na streamu. Brat moj, le to modelno, ne me jebat, ok, a smo ready, momci, a smo ready, 3, 2, 1, zanima me. Zdaj unka bo imel največ glasov, uni spade. Nik Delić. En glas! Nik Delić! Ok, Nik Delić, en glas, to je važno, to je to. Ok, it's out, gotovo je. Nik Delić is out, brišemo ga ven. Delić, hvala ti brat moj, dober mim je bil in vse, ampak nažalost je tako. Zdaj pa tako, momci. Zdaj pa gremo, jaz mislim, koliko je razporeditev, da naredimo tako. Znači, naredimo ta proti temu, 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 ta proti temu in ta proti temu. In to je to. Simple as fuck. Tole bomo pa votali na temu, na našemu YouTubeu. Zdaj pa gremo, momci, en pa po eni spada. Ne pisati, za koga votate Green Team, prosim. Zato sem dal Green Team samo v chat. Prosim vas. Majke, bote skolerani, please. Zamislil se kao še Green Team čist, kao otroči, kar začnejo pisati, kao.
Ok, to je to. Ok, znači, zdaj pa gremo, zdaj pa sem do zmagovalca. Zanima me, kdo bo Miško. Kdo je korak bližji Miški? Kdo zmaga... Ne, kdo gre naprej? Kjer mim gre naprej. Ok, se pravi imamo. Alex, še enkrat bomo zdaj gledali vse. Oba. Tole bomo morali skozi. Ok, tole je Alex 194221. Hey, thought you could leave without saying goodbye. I used to say I live my life a quarter mile at a time. Ne, moram prvo pogledati. Prvo morajo vsi pogledati. Vsi morajo pogledati, da vejo. Jakob Limoni, kje si buraz tvoj dobrodošli Green Team. Started out small to a real bond. Cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be there for the last ride. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything Ok, znači Aljo M, to je to, se pravi Alex, ne, no, kaj sem glup, kopiraj ime, kopiraj, Alex, Aljo, kaj je tam jo, Aljo M, ok, mora biti točno napisan, Aljo M, Jakob Limoni, buraz moj, objavi, pejte glasovat! Pejte glasovat vsi vršte glas, vsi glasovat. Mister Jani bo mogel z donacijami pisati, kje si Mister Jani, buraz moj, kva ima buraz. Si mi dober, Jakob Limoni, dobrodošel v Green Team. Green Team, dajte mu welcome, no, zdaj pa lahko lepo napišete človeku welcome to the Green Team. Come on guys, come on, please. Jakob Limoni, let's go baby, hvala ti brat moj za Green Team. Mim cel film. V glavnem, pejte glasovat. Čakaj, da vam dam link. Evo, chat, za vsi, ki ste gor, pejte gor na chat. Za une, ki ne vete, ki ne rabite prek chata, pa se vsi že vete, ko glasovat tle pod skupnost. Grete na moj YouTube kanal. Zakaj me ne pokaže, kdo mi subscribe na Streamlabsu? What the fuck? Ok, ne vem, zakaj mi ne pokaže tega. Streamlabs, propal. Pokaže mi donacije in vse, pa memberje, ampak ne pokaže, kdo mi subscribe. I don't know, fuck it. V glavnem, pejte gor na link, chat, pejte gor vsi na link, vsi na link, ali pa pejte na moj YouTube kanal, ki imate domačo stran video posnetki, se z nami predvajate. Brat moj. Buraz. Brat! Moj, Mr. Poldi, kralju moj, kje si Mr. Poldi, sončak moj, šmarču, dam! Na živce mi greš. Mr. Poldi, hvala ti, brat moj. Hvala ti. Poz, Green Team. Allah, prosim. Mr. Poldi pa srčka v chat. Lepo prosim, Green Teamovci moji. Vem, da ste edini, ki Allah, ampak vi lahko spamate, tako da fuck it. Brat, direkt, dokler čakamo glasove, da pogledamo te 3 banance. Ko so zdaj minjeni? Ja, se res, 3 banance. Mr. Poldi, hvala ti, buraz, hvala ti, brat, hvala ti srca, brat moj. This is Dave. He really enjoys going to the movies. He's always considerate to his fellow moviegoers. This fellow is disturbing everyone around him. Oh, look, Dave is shutting off his phone. Now is not the time for talking or texting. Zakaj so vsi rumeni Oh, taj well, edini? now look at that. There's a true movie-watching friend. Hibrid. Let's all be more like Dave. Ok, cool. Opa. See Despicable Me 2 Despicable. in theaters July 3rd. Despicable Me. Boogie, boogie, boogie.
Mr. Poldi, hvala ti za Despicable trailer, pa delata fakt. Hvala ti, Buraz moj, hvala ti srca. Mam te rad, brat moj, hvala ti za support. Za nerealno donacijo, Mr. Poldi. Nerealno si, brat moj, mam te rad. Kdorkoli si, mam te rad. Ljubih te, brat. Objevam te 100-krat. Ja, Kopi, slišam te. Kaj pa napisal Kopi? Kaj je Kopi napisal? Kva če bi zamenil donation sam? Pizda, la bi res zamenil. Kdo je zadnji zamenil donation sam? Sem stari, te so res ful jaki soundi, majke mi, ful jaki. Težko je najti donation sound, iskreno. Ok, a ste spremni momci? Ok, a ste spremni momci? Zmagovalec